na belap ki channel so na zo se na bon on ni pa tunin zong banui ka so chom la khom bu an ngai ki ta te Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Vanui mi muadjoinis vai hom na hi bu bang banga zun hapan ahitan akichena diuni kho hunglung peiding ahitai anatin hi Achi October ni sim somna sagi 2023 ni khua Hamas and Israel anabulu nawa anapuimang ova tu chana ahen tang ding ova gin mo Israel pasal khachu achenna akhokoma athisa amudo anhi Jun nisim tum sempat ni khua Israel Gaza lenhon Syria gamsung alipo khopi sol hanglam kaiza umchu anabulu nawa kisu khala nei tampi omdan u to su in asezin hi Syria Observatory for Human Rights te saidan in mi somlugu vel in tina anato e atin hi Indian Election Commission in Achesa Saturday ni hua anakichai Indian Lok Sabha election chu gamsumi pi million 642 in vote analhado zove anatin hi MBC into chunga la Christian victim ho relief material apipoitia ngona thua Kuki Baptist Convention KBC lam kai hon hilchina ahinei un hi Dr. Sailing Kam ho keep holistic development KBC in hilchina anaina a MBC he relief material hin pulu masapen loi ahina bana relief material e hin tam holdo api loi ta khanu zong hi ati Chuzong la bui ki patil inzong ay mi tampi ki hinso na day in anasel un ahiatin Dr. Saile Kapmin asay e Infersunga tangdan gari tilalo poy mo tampi zong amuhozal in po do tayin ana e ati Munchom gamchom akon kithopi na pidinga hong mi tampi zong infar elpon ako in pikle drop chule fooding and lodging ay nabui POV MBC Peace and Development mo po nanoy a sulazan guladay la a amuho personal life risk anala over ay hoding gel na apan sa ta anala u ahitin zong asay in ahi ay hoding relief til ta at chilezi over staff khat zong mail he hon kuki dinga gin mo zia thumbei zen an thadi chenu hi chule an le tui naman lo a goladai nui a relief material ke mata zauna muntam pi kangpo pi gam kai sung a kan hop u ahitin Dr. Sailing Cup in asay in ahi heze chun til dang dang wa ka hepon relief material chungcha ngawang MBC na sa taa pan ala ahin kuki hozo sen ke pathu saiding batletta ene uve ti hi kan say no mi tinzong Dr. Sailing Cup ho keep Director Holistic Development KBC in asay in hi June nisim 2024 ni hun Information and Media Cell kuki in pe chandel mina nammi te hinga he sale timna ahin nei uvin hi hichu lamkal chandel tingno per gamkai ki zo manading gunwadung ahin munni a leidona to gun achil hazing in hi akhatna zalengpai molnoi belly bridge hichi lehi kuki impi chandel mo po na nuiza ki bol hi anina a ke molnom Hormol Seloita Bridge hichilei hi KCA gunpi mo po na nuiza ki bol hi achi sa May ni simsom ni langa 2024 ni ho Manipur government in su ding agut chu ke molnom Seloita Bridge ahi langsumi te zo se ki tho hom a lung ki to ta Manipur government lung put ki dodal a chule asusiding a hung kon ho ki ting ahi azeng in chandir additional SP SDO cha pikorong in Seloita Bridge construction committee ho kom a khavebo se neiva sa ovin ima susi povingi achitelo le mail hei ho hi army ho to ki tho a hung lut ding u ahi ati phatnova apet na lam kai che in ki gel khoma aphading gel na thal he macha pol lova am ho chengbo chu leiki do namun anna ki sa hi hinla gincha lobe en leiki do namun a alim u hung viral phatin mail he hon am ho data narratives a hin sei uvin phamo ki sal he in hi hichun chandir gam kai a CSO ho zo se ki ho khom na ki neizin hichi Seloita Bridge construction hi achi sa May ni simsom ni langa 2024 ni kho kuki MP chandil in press release anake bol na banga ki chief singding Manipur government ipise zong le nam mi pite ke tho khom ana to bol zom ding a hi tin ki phasa na akinezin a hi mabana zang government in su ding a hin gu zong le
tin la ha thoa nam mi ten ki ting ding chule Manipur government in aveding a hin sol om zong le koima kilu sa talauding a hi tin he sa a hi hizi chun kuki impi chandil in igam sung u lam ka chandil Chinopal districts ki zo mat na gun lei te ni zalen phai molnoi belly bridge le ke molnom kormol sulaita bridge do te ding a ki gong in sumla pai thala zung chule tauna le thumna a hingi thopi ding uvin nam mi te henga timna ahun ki bol e atin hi India Constitution Article 239A nuia UT ding in SSO group holle Government of India ka ki hona amzinge tin suspension of Operation SSO group la akhat Kuki National Organization KNO in say in hi KNO President PS Hokimina kiso statement khanin anglung ding jun ni simli ni khole government tha hum de hi to kilhan a suspension of Operation SSO group le Government of India ka a political dialogue kisin zomjing ding hi ati SSO group hon ground rules jabol hizing in to a political settlement om theina ding a ki hona susi thai ding liwa state government ding a sei cha thai ground rule par ke na om poi ati keno noya thal choi group hon jong ground rule par ke ami pil a kaila don bolle thildang dang state government sei cha thai bol loading a hi dan jong a sei in hi Myanmar military hanrekan khopi situ koma khu khata uluna over kusung mi somna khat anathan ovin mi zakhat war anasusi ovin hi hichi kusung Thusoh hi junta hon Arakan army AA ho apan sa ove atizi ova hi tia chu khanseta al chatlo hi ve akiti hichi kusunga kunchun mi somthum junta hon anupuido ovin tu chanin adin mu het hi lodan di irawadi kiti Thusoh chu kusung mi hon an het sa ovin hi chule hichi ki puido ho chu alle tuizo api diu ata asan pove akiti rekhain khopi situi munahi April hasunga chu mi zaliwar velzong te kithopi ho hi ve tingo anazia junta sapaiten anapui mangu khunung a vanoi le sit mundang in a hepan a hi tin situi khomi khanin anaphong do in a hi chi situi khopi hi kongkai mun a hi ja chu junta te hin mun poi mota agel ji over amun hi to phajing na ding a nasata a pan ala u a hi chule situi khusung mi hi na lekha neilo ho chu junta hon a hen tang dan ji uvin hi Burma gamsa resistant first wala atam pinle ahat pinai ki hela apang te hintu chana am ho gamsunga kun junta ho hi aso thingzo lo lai u a hi Rakhine State na township somna sagila ho hintu chana township ko am ho vai hom na nuiza akoi u a hi tai Tedim khopia ki dauna na sata achil ha jingna chunga ani veina ding in khopi chu hal ha hi ki taitin ta sanum ta thuluna kon akimu e Jun nisim kha 2024 nil ha nidan sagile ke vela chu anake pan in tidim ki hal masat chun myoma veng thupi na munzo se aki hal in tu chu in zong loibol veng munzo se aki hal ki netin thulut chun asai in hi thulut in asai na achun sarkal to ki do hod itidana mi pi chen na ho in ho amu hal hal uham tin asai in hi tidim khopi ki hal na hi gimnei he dan in zong aki sei e Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 Section 51 dungzu in Hyderabad khope hi Andhra Pradesh le Telangana in aman khomhlan ahin Hyderabad hi Andhra Pradesh capital khope hi talauding ahi hiche action state ten hin kumsomwal ki goma capital khat aman khomhlan loading ti anihin section ni dungzuya jun nisim ni khel phal ahi lozi chun Andhra Pradesh in capital city din mundang aki holding Hyderabad hi Telangana imbo amandeng ahitai Visakhapatnam le Amravati hi Andhra Pradesh capital ding akichu hanji in tu chana hi Andhra Pradesh in permanent capital nei lo hi in hichithu hi court thatan ding aki koina lai hi Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy in asaina achun Chief Minister din mun lothe ki dinga komle Visakhapatnam hi administrative capital hintin Amravati hi legislative capital hiding chule corner hi judicial capital ki sa ding a hi ati 2014 ADA state ki khanna anumapat kumsom alhinto kilan a Hyderabad hi jun nisim ni apat Telangana baw inamande hitai
dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalet chibe